Christamariane Kefa Omoro. Kefa Omoro nero tatu mawana stansi ya mra. Mwana waliosoma Rongo University. Faculty of Mass Media and Journalism. Ero mwana na matangi se familia wanaone. Mwana na walengi ya mpaka kiri Alhamisi last week. Kairobe kaangine report ya kairunya gitari na wanaone. Akabate ora Friday. Kaya chikawa Saturday karo ya ile embe mono kiagara kari go complain of pain in the chest. No go tayana biya. So I insisted with the mother checking with the gitari here to Mwanyagetinge. They suspected a heart problem. To transfer Omana from Royal Hospital Rongo to Christamariane in Kisii. Asari ujikanyoro wenya uwezi wenkoro. Agaiko korerwa X-ray. Indeed, the first attendance akanyoranga enkorone wate problem. Akamwadmit for further treatment. That I get along on that Sunday because by around 9 p.m. Jautuko mano yakarara wali na mamu mwao. I'm so saddened. From there I got a post-mortem mwana nsio wakoni Mwanyagetinge okurukwa Dr. Willis was a pathologist, and they indeed proved that mana kwete wetero ile wenkoro kwenye ya stretched and ya tware some scratches. From there to atigere Nyasaye mwana wana njete Nyasaye korete masala ya I connected na Omosayansi with Nigeria Commissioner wide at Royal Hospital out of our own initiative. Oh no, Mwanyagetinge tu abekire meroveri tu abekire neria eco indicating a major collection today. Yokorivia chese chokomani, and there will also be another collection Tuesday next week. Kamara enteri tuko bi Alhamisi tarene ayenuwe kitariki sana aiga asenka yane keburanjogu DOK Primary School Amakara sub location, Kitago location, South Mugirango constituency, Kitago sub county. Sabe kumwana na sama kama ya abayigo kusabature wasani bo wanjukuye banyare kurwa okonya kwa masabo okonya kundu wensi paranyare itunyare ko enya mwana oyo sinjira irengia na Mungu awabariki. Kisamaria na irindikerwa nishina Mungu Harriet Harriet yake agwata Marieta abiri kurukwara na stansha ke Harriet ali kisatiri na Harriet ni irindikerwa dikale muroro tigarwalite mutasi de mara watabiki ochore akarwara arantext sasta ya aranteria na ndicho mbingi tano nikamtaisa watu wao naenda kaiga arantext ya aranteria wangiri royo nta kamutabi ndiye wali ni kutiyabura kingo cyane ugakimandi nkagenda ororo kanyara ndiye katiye nkore kumenta tukabera nero lituperi esa batwe kumuita mono
kariye munyagitari lenga nkamubiri cy'ibintu agante yakora nkora yayerewe nandi tuba discharge ne yande doasis relax mara ni munyagitari nkora tuba discharge nandi ya yere sandi tuba discharge tumuye Christamariane tukamwirorora tukamuprocessere atomu x-ray yandara x-ray tebiye nkora ya enlarged nandi yatwari scratches tuadmit tukaende ward alafu tukatabi tubuke munyagitari kumorora ke following day alinge Monday yenkora tukamubuki na 2000 tukagende ward agacandika mukorera nkore kumutuma mano agahika saa 2 yabutuka cyo kabazuru tukaba saa 3 kanyu Rongo mugano mwitaru wale tumatukomange harwali kama tukabiro kile watakagasi. Huku wingu la huzuni likizidi kutanda kwenye familia hii, mipango ya mazishi ya mwenda zake Harriet inaendelea. Mwili utaondolewa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Christamariane siku ya Alhamis tarehe 4 mwezi wa pili mwaka huu, kisha na kupumzishwa siku ya Ijumaa tarehe 5 mwezi wa pili katika kijiji cha Keburanchogu, sub-county ya Etago, South Mugirango, Kisii County. Abaminto motagwanja mwerende na kweagacha elyo moneno itobuna gocha ogotigwa tatanto komocha igorende motagwanja mwerende na kweagacha elyo moneno itobuna gocha ogotigwa tatanto komocha sae kuranja yetokonye sirio moikoyo kuirane tobatiso